ลำกระโตกเอ็นเตอร์เทนติ้งนั่นเป็นคนจีบตุนีน่ะ praise and worship ตัวกิสัย houlimna นี่เลยอีเจียอีแล้วก็ praise and worship ตัวกิสัยน่ะปะเทียนินอาจัดมาขังโนเตียนเล้งตั้มตะกินะอินาพัดตัวปีเล่อีไงสังมาตุนีน่ะเฮีย Heutupa James Lalpu ama to ฮีย that hardware studio houlimna นี่ดิ้งเฮียตุนีน่ะ praise and worship ค่ะบางเชียงตันตุงตายเฮียวานะบางจิตุกาลงรู้ดีเฮียจิที่บางเลที่อุทวยไม่นะขังโนเตียเดียเฮียหุ่นค่ะเฮียhoulimnaค่ะผัดตัวงี้เดียกินตาจะตุนีhoulimnaนี่เด็กฮีตุนีหุ่นน้อยตั้งนนเปียกที่จะกินนั่นตัวกิปาทุกคนเกี่ยนว่าHeutupaกิปาเก้เคสงอามาสับเป็นนี่นะนังเรียนนังมัวอาจารย์จะเสียมาคนที่นี่นะ self introduction น้องที่เดียมเก้ก็มินตะตักจูacademic record จูเป่าเบียกหลักกิจยามมั้งมีตำจอยนะสกุลของไอ้จีน่าน้องเด็ดเทียมไอ้ห่างกันนะมินน้องจีดีมั้งลาลปูงจีน่าว่าจะน้ำตัวละขออีกเฮลเลยองสับนาเดียวนบจอกไหนเดียมั้งนี่ดังกับปนเนวเตนองน่ะสับปูเจมส์ยองสวักเขียมมั้งจีน่าเจมส์ลาลปูก็จินคู่เบียงก็มัวจดจังกันนะจีในน่ะตาขัดในตามมั้งอ๋อprison worship ในข้างน่ะกี่มาใหม่เลยมุนบางใจยังเรบันบางไอ้กี่เลยเฮียดำกามตรงจีเตของคนนามุธรรมะมัวนกเล็กก็สมาเฮียบังปะเทียนินหนสัตนาคาทุปีเฮียด้านน้องกิสันนาคาสดแต่บางจิคุนเวลของปนไอเดียนี่ดังเห็นจุกีตาร์กันลงรถป่ามั้งกันเอวลันกับปานกีตาร์เลยสักป่าไอ้เลย11ก็เห็นเรบันกับกายมั้งเรบันEU กิจยอมไม่เปล่าEU Evangelical Union มั้งว่าเต้นmusic secretaryเดียงเสพโมคนจินกีตาร์ก็ตุ้มไทยมันนี่ไม่ไทยนี่ดังเบงกุรีกิจต้องปังเกยจูว่าเป็นกีตาร์กันตุ้มมันด่านันกี่ยังไม่เห็นเซนว่าmusic secretary ของเฮเล worship lead ข้างนั้นดินมุนงอมปะเงาแต่ว่าปะตุบมองโลกเปียกิปันขาตุกบังเวอดีตตะกันนะจุมอกิปันละมา2005เป็กจุฮิตาตัวลาย worship ในปีหนาวปังปอครับจุเปียงไหนเราเพียลดีด้านเลย2005มั้งสอนมาตาไอ้worship ตัวกิจใส่จะจุ experience อากิจิเทกยามอตัวนั้นฮิจะเวลีทางอนอนจะจะกับฮิจิดิจิเทเจียโลกิสักขอเด็ดไงทุ่มเด็ดไงมอจิด้านในมันexperience จุเทมขัดฮิจิเลงจิละเตียวดีนะของเจ้านอมจะเดี๋ยวอมนาปัสยันตัวกิลับกิดิเบนเด็ดไงทอมprison worship ขนังหมู่ด้านนี่นะอีลำกาขังโนเตียลุงลุดโทนะนาทีลุงลุดด่านนะจูตัวBible บางเงินเจนเลง Paul in ทัวเงินไล่ response ถูมามาต่างปีนะอันนั้นอายุโตอันนั้นสังปะโตไอ้เกลืออันนั้นเนียลโปลนั่นเดี๋ยวเราที่ด้านเปียนี่นะมีปีหลักก็ขบน้าบางตุนเรบันไอเงินเป็นบางองเกลแรงอามัยละมา worship ตักไอเอ็นเขวเลยอันนบตาไม่เดียงไปที่นั่นที่สิมเกจุเกหมูน้ำมั้งอินอลุงลุดตักเลยลุงลุดตักเราเกี่ยวกับจุเกเขียนไปจะเกี่ยวกับละเปลี่ยนมาด่านนี้ขมัวมั้งอาสดเจ้าเงินนะตัวเกหมูนั่นตั้งนะจูอีตัวไลเตียวปัสยันบางจีเดียปัสยันลุงกุลเปลี่ยนมาอัดเจนุอินตักตัวตามมาตามเองอินว่าเจ้าง่ะมีเขียนขัดที่นี่เขาปีเสียโลจินจินเขียนนาวบางเตะข้างนอกเตะตัวก็คิดว่าข้างนักเห็นข้าตาจูปัสยานาเดียเสียงโทตะก็เกมปัสยานาอีดมาจุตั้มพิมไหลเกมหมดนาตานะจุมั้งว่าบ้านน่ะเขาปีของเอาไปชิลองของเดลฮีของเอาไป worship นวมตักว่า join เอาไม่จุยอีตัวไหลเตะอีละมองกิกจังว่าของอันกิตุ่มปีจังอ่ะลิมจะอุตตักเราจีอมด้านน่ะมากำมากระซาก็มาหม้อว่าหางไงจะบางของยองในขอบจังอามาเดีย opportunity ขัดทองสวากันจังว่าบางเกหาปันหวยก็สักหนาเตะละก็ขัดได้จ้ะมาเป็นมั้งprison worship ว่าไอ้นั่นนับปัตตุที่บางนักกิจตัวปนินะเฮ้ยตรงตัวนับปฏิญาณนิทิลลำดังอันหิค่ะเข็นขัดน้ำมูของอมเฮ้ worship ตัวกิจใช้จุตัวเอเกนละสักเนี่ยจุต่ำเท่าดิไอ้บางกัลเฮียลไหนแล้วเจียมนี่นะมั้งอินไอ้ก็เกนexpression ตัวโจเกนยอมใหม่แต่ไอ้เกนลำดังเฮียก็เทจูตัว worship เป็นอะไรบ้างนะของอีเทเขาไปมันงงเกนเดียวเลยเกนกันเกนนะ worship เป็นภาษาพันนาหิมะ
ai a purpose ni na pel chu missional perspective mission na sep na dan ngai ke chu ke worship kalit changa mo tua biakin sunga ong ki hom zo talo thuang ngai zo talo te dia worship to music a hoi thei pena yong biak changa amau dia contact point ong swagen chen a contact point ong swa changa hwa tung ton na pasian hoi na mal khat mal ni la tung ton mo ai ke la ke kala thui gen te tung ton ong zak pen amau dia mission na sep na a contact point dan ngai suninga mo a huchia lom te khat bang music atum un mana ki khop nang join om in chen ai le dramong tum le ong piang ta ken chen ong piang ta ken chen huchidana to ken na lamdang nong dot chiang na lamdang ka chi masak pen chu nun tang na ki khel ai ke le ong piang thak lo om tak tak ai chu ken ka mu am wa pen chu na lamdang number 1 hina ka ko yam mo adanga chu denai chi bangena alamdang pi Polin Bible again dana genkhia ngam huai lo achi phial chu keima mai nong ka tua kha ko mai chu chilan deu ina tu bi mama i hei lam ka mun lo kha mun dang khen khat he banga prisonership na pa ai lead na khom khaya wai ma DTS deradu na kana hi kha mo wai ma ka hi na wa mun pansan ma hi ma to ki tua ka idea ma wai ma a teaching bol na ong sam ki ko mo deradun ma deradun khong noida khong to te kim nai deu shillong aizol khong azong kana paiwa azo changina manipura chu state tom district tom adia kena maram lamle chandel lam khong azong ma team dan ni na ong sam namun mun chu va paitouh i tu kumars kha ye damkam bazar tunga mo i hei unaw mi zo limlimi mo amau te to prisonership na ni khai kha ananung pe na diam lam ka dia aloma dia chu ong hi khadi dan ni alom pia ka chi chami pi tam thai na mo a hang lockdown khongom chianga bangkhat u thoi ma le jong a government thunoi om hi changina ma azui hwai ong banga azo chiangina online khonga chu ki continue to in aya online chu offline to chu ki bang thei lo ma thogen ma the jong a thei dia in tunai de wa online a thupi de wa le chu TMYF ka chiwa transform manipur youth festival china mi tom in manipur sunga mi tom zali zanga khong zoom in ama worship kana lit zai wa he studio sungma ama mi pi dan de wa chu wa khong hidi aya online nginong i phot tu lai chu ma mapana la e banga hiaibang prisonership to kisaya na tup tang pi khong omya bang khat tua Breban ci papa lenga pen asai Gogres mission kitchen ma ama asai pi tenong sayun ke le worship team te va lead ti dan de hi zo sima ma mabana chumin ong chial thole pasian in hun phaung pia ka hunong ki hong thole chuma om to zel din ka sima wazo changina limlimi te ong pai lai taka makai thu gen khatin chunung lam de nong kon te ka ma isai non diwam china ong kon te ka wa chu om le kilom ka sama bana chuma ongom thei non mai thei unaw mi zo te to ki tho khopa worship nei khom bang ongom mai thei wazo che ke personal level a chu nidang chianga kana ut kana lungul de chu worship conference chi khong mission conference ituam nei dana twilight conference yam ai kele tom conference ituam nei dana worship conference nei dima a worship lam focus de ma chi khong bang chu ka thum lai tak ha thum pen ma hoi chiang a he praise worship to kisai bang kha ai isap tuam ki gom khomi hi ina mo isap tuam kin khat banga upa kin khat bangin anangai thelo chi bang sa ju mo wai kha ai banga na ngai dan bang khat hi i to kisai chu genuine concern he ya ei buai na chawai ke yam mo sapte na san an buai khinu kum tampi paitha na buai khinu a hi ya ei chu tu nang photo pan hi a khat na a chu ka ngai su na a khat na chu heart music a ki chi ma ilung sima gen ten dia inule pa te na boyo hong khang meng mo ai kele na cha tune a tune de vela ma wa te pen heart music a chiwa mo thei te na heart music a pasiat i phat chianga i connection pen ong nom dia ka hi na inule pa te nature and nurture ji mai ni ilung sima na om sa le i khan to pi na music to amao khan to pi na music chu ilian khop la te ong hi chu amao wa di a connection pen huam ong hi tak chianga to ai toy lai te dia an music tuam simpi khat yong hi chang amao dia heart music to ki connect hak salwa mo
wai man khat na chu nu le pa te chu kamo sakhet ke ya ama heart music ki pe khalo din mun am manina from worship leaders perspective or on behalf of worship leader chu nu le pa te kya nga ngai dam mang ka nge du chima mo ka chi amau thei siam lo ina ei nop sak dan banga ki pai khai do chi nga chu na jong ka nei thowa hu chi kom heart music ma toy lai te I khan hian na pen a rock e abange ong hi tai changa I khan to na ong hi tak changa inu le pa den ong thei siam suk zel ke ule ki thei siam lo to toy lai tin na yom to kha di jong ala huai se ma mo worship leader te ken ka ngen nop chu hi chi bang kom kala ki at ja siam di tuina sap tom khen khata toy lai home paidan de worship home paidan de home pilo kem ka nei nawa toy lai te nong dong khaw mo ko Sunday morning hi chi bang kana sa jelo bang ka chi diu chi chen len khop la te chi mai ni ana sa zo mo chi ke chu amao tu surprise pet ma mo ana sa zo mayun lan ai worship leader te ikiat das kom ma inule pa te kia nga ka ngen nok chu Christmas la ya lam dup dupa la I sak theile mo bang hanga Christmas lo la ya I hi te pen wal lo ya uang lo va sa zel di chi chu ung ki tuak lo ung ki balance lo sa kai chu wang ke ngai sut na chu a music expression zo tuam hi isan the om khama in te ai hang apasian bia ka hing taka I khut ilik to khong Christmas a dia ko se lo am adang te in zong pasia wa cha ka gen nop dang khat chu nu le pa khen khat ai ke le toy lai khen khat mun danga amawin apasian na ba het lo in hi ong pai khom bia kin khong pai khom top mo ken worship leader te jong hak sai chu wa chi bang khong den cha jong a detail zo din kong gen diam wa chinan khong om na ki thei siam to lo na om pen ahima hi it's reality hi ai kom koma en jong nu le pa te thei siam in ama heart music pen to ki tuak chat bangina piak khia thei so min as a worship leader ma as a worship leader te jong nu le pa te hiam midang te mai nong thei siam so mina I toy lai te lunglu na hi chi bang hi chi da ni na ki thei siam to leng a hoi mai dio chi da ni na tu le twin chu kalung sma om mo teng bang I praise and worship to kisaya no I toy ilam ka khopi banga mo den nagena I along lut hun khopom mo I music ngai na hi mi maung ho bang liom mai the mo om lo di enjoy uta wa hi na nang mu da ni na ilam ka khang no te la ka mo he praise and worship ina I bang chiang ta na si ma bang chiang ta na lung lu tu a chi non gen chiang thi lai dem dina ka gen da na chu I toy lai teo tuina I toy lai te lung lu dan pe ni chinong gen leng mi hing teng zonga hi thowa nop sak na ki lung lut cha the mai mo ai ki le music bang dena I chi da na in a lung lut I personality tuam dung zu ya pasian jong ong ho pi da nong tuam thein chen tu le tua toy lai te lung lut bang chu a secular lam ka va thei pi non khol kia ke thei las khong chu blue night chi khong pe kai ta mo tua tulaya music te sanga jong a hoi zo phial church music o mei chu nidang laya JS Bak hun laya hallelujah chorus phok pa te khong Mendel te khong mo ama hun laya the best form of music is in the church hi mo kai chu lam dang dan church music mean music as zil no pole church music zilwei chu en tulaya church sunga pen boring dewa hi del din adang te nal dewa music ngai khedi chi khong tulaya bang jong secular la te music bang nal zo dek ngal pasian la he nang la pasian la din hun lo chi kho ilung sima om mi le kilom ka sa mo wa pen nidang laya ina ne isa JS Bak hun laya handle te hun laya ina ne isa music hoi biakin sunga om te amao te va phol ki ke phial leng jong I music hoi te I biakin sunga ong lut ki di lo hiam chi dan kai choken huwa hi le I toy lai te adia music pen a music ngai dia biakin a hong pai hilowa music tung to na biakin ong pa ya pasian thu ngai pen no mo wa pen chu ke ngai su na e lampi hoi tak ong swa ka toy lai te music hi za lung lu tom lai ta ka en keyboard khat chau to aveka tum hit som chi khong ingom tak changa toy lai khen khata chu boring lo ma mo music hoi manina biakin a pai ni chi hiloina music hoi tung to na biakin a pai hi thei toy lai te a hwa lama lunglut a hi na wa alunglut na to ki tua kin a pi leng ai thei diam chi khong mo ya bang kalung sema om ma ei ma ve mo I to pathian mi zat le he banga kalsuanna hi chi kha I na thu pi na hi hiai to ki zui mai na mo ngi banga nang lama
bang tani na kipahna na mo le ay mga patian nasip na mo hi bang nong dot khak chu cái kipa hoi gen na phai lo in cái chuyện năng gen zile mi hing te se thuma bol hi achi oma se ni achi choma body soul and spirit ke bang chu body soul and spirit achi te pol ka hi i taksa oma i lungsim ngai suna ma i khaw ma mo bang hai chang kwal ka hiam chi le leitung anop sak na tuam ken bang jon na den right khong na hi phasam ke chu lo a mo aya power chu nei man lo chi mai ni in nop sak na chu nan na ki jang lo aya nga nop sak na pen chu i body level mo ai ki i lungsim ngai sun level tanamin i khai tak tak ken nuam sa thei lo ai chu aya nga worship tu i takai yong nei apasian to yong ki khol khop le i lungsim wa tong pen ai nuam sa ai changa mo i lungsim in nuam sa pasian na khat ve i tak sat na ngon na nuam i sak yung phal hi ve o zama worship yong nei khop changa ei nop sak na dia pasian phat hi ke le hang jong i phat changa pasian in ong nuam sa sak mo awa dia pasian phat zo hi khang aya nga nop sak na tak ka chi pen ken to hi kha pe na lop lung nop na tak ongom tak changa adang teng a sequence ong dik zo hi ve o ke bang wa zo chang na midang khatina gen na nop sak na tak i chi chu suffer masa azo enjoy na ta hi chi ama and to enjoy masa zo khonunga suffer ek chi o men chen to kong gen sau ku na hang chu lungsim nop na sumle paila ma chu Jeff Bezos ya Mittal ya Ambani ya te ain kong Ambani bang chu ain kong tan wa ke phakha thei mai top 10 na chu ki ching zo chat lo ai hang ina nop sak na ti thei na om le chu ama opel nge di ke chingam ke chu nei le lam lama chu wa chu tan hi tan le nop sak na ti thei na om le mo ama sang in chu nuam kha sa zo hi mim di chu ki chingam ke chu wa za ai lung sima pasian nuam mong sa i tak sa jong la nuam mong sa lung sim sia la om khol lo mo hi cha kisik tun om loi chu worship no am taka lead khin mi pi te jong pasian khoi kha ki pak lo ingai sut ki changa i lup na tung khoi hi tui luang thei lai chu ki pak lo mo azing changa no i ki pa na pen no thak ke veo kham thei hi khat ben azing changa zana kik pen kik nga kik chi om thei chat lo hi di veo chi mai ni kana hi kha khol ke aya nga to pasian na sep na nop sak na pen akik ongom thei ki ke chu nop na mo wa chan khon kong zo nim nem de i to revival chi khong kha youth pen le idei pen na hi revival crusade le tuam khong i nei to je la mo he tu kisai nang i lam ka khopia dia revival hong tung tak na dia poi mo na sak mo hen khaten gen thi diam revival to kisai a hi le a revival ma jong bang diam chi bang jong a define u thwai phia la mo mi khen khatin revival chi changa chu biakin chunga hi cha ki to me ke khong ai ki le ki pe but khong a samai thewa might be a part of that ai khamai thei aya ke ngai sut na chu revival i chu ki khe na tak hi top mai tu a 1904 a Wells Gama revival atun la ya nak revive lo ki sa ka source sim khang na te bang police te na accept diom no noi chala pol khong zil mai wi chi da ne chu hu chi khopa ki khe nai tu ken revival ka chi chang ka ngai sut na ngom mo biakin sunga la sa toy lai hen khat ong lim vak wa chia big mit suk non mai chi chu revival hinai lo i chu ke ngai sut na a part of it akipan jong hi khathei ahihleh revival ong tun tatak thei na dia bang ki samai dio che mi khen khatin chu ipiang thak nai ke wa hi dik ma in te mi khen khatin la ki gen tam lo tai zui zo ke wa hi chi jong dik chan ma mo aya ken pu nai jaka pasian nong hil hia ka thei ka lung semong ki lang chu Lauren Cunningham YM founder pa le Campus Crusade for Christ founder pa Bill Bright mai tamam ama ong ki mo khop na ni nga vision an again na 7 mountains akichi khatomen chen I society pen se sagyang khen wi ve religion se khat communication se khat science and technology se khat azo family se khat se sagi nong khen un chen I se sagi teng pen na pasian na sep na pasian thu pen aluang lu de hi chi dan khatai cho ma ngai suna tua en to revival I chi chang a church sector ai ke religion sector khong ma na ki focus khai dio ka chi na khat jong om ta mo wai mana ke jong ka ngai su na hi hita singtang lo I kho chiang ina a kho ngei chau ka hi mo neu lai de wina I lo ma chia tom vela a ha lo za deu tiang tual za deu mo a ha za deu tia sing za deu chi dan ina tu ina pasian in lo ma chiat 7 sectors 7 spheres of the society pasian lo mang piak chiat pen ama hong ko ina san tak thei ko ma I thei na chiata I pang pen I din mo na pasian ko ina chiata
hi thei na chiat ama min thana dia isep penin revival ong tun pen dia hi dai ke chu to i lo ma chiat zo leng tuina gen te na dia nang bang mai tang phat mai leng camera ma ya mo na sep na te kemang zo lam ka tok nong dong khadiam chu ka thei ke na kana en je la mo thu pi lo revival na sem na hi chingam ke chu mo ka ke mu na mo pasian min than na dia igam adikta na ngom sem na dia na sep na te pe no revival ong tun na dia na sem na hi chingam chimok ke chu ke definition moตัวดีเทียวนับเจ็ดนับแต่ของดีเทียวนับเจ็ดนับแต่ของเราจะหมุนตัวมาเตะมันก็ต่างน้อมของลำปีของนั่นละเกียนแต่ของหม้อ revival นั่นเสพน่ะน้ำขัดให้เจียสางคิดจุกันตัวนังจูเหียนเอามันกงเกนเหียหม้ออุจิโลวะปัสยานนั่นเสียมบังอีเสพน้ำมันเจียแต่อีโลมาเจียอีหงโจเลยว่าเป็น revival ตุนน่ะเดียลำปีบ้านน่ะ revival หิมให้จีนานเกิดจู praise and worship เกียนเจียงนี่ละวับจะมาดินกับยิงตามว่าเห็นนะ praise and worship เป็นค่ะบางอาตุเปลี่ยนมั้ง praise and worship ตรงตัวนะค่ะบางองค์ก็แค่ที่อมดีงาจิตที่ว่านะ praise and worship อีจิบางเฮียจิตที่เจียงเสียมินันเกินที่เดียมpraise and worship อีจิเจียงนะหลายบุตรตั้มเปียกเกี่ยวเขียว่าจะเจียงนะที่จริงตอมกันง่ายขามมั้งเฮียเกินกิจยันก็สักเป็นด้านนี่นะฮิจิด้านองเกนเลงน้ำนี่นะกันไปด้านนี้นะกองแค่นะไบเบิลบางสองนี่นะเขียนที่ว่าด้านเปียนี่นะ praise and worship เป็นซาปาเป็นกองแค่ใน a substance อากิจีไบเบิลอากิเกล direct อากิเกลเตะ a form จีองกิลัดเขียนนะเตจีนะกองแค่นะมั้ง a substance จีเจ้าจูรวมบุญสมเลนี่จางขัดจางนี่นะของอีปุ่มปีกิเปียเขียนด้านของจะมาร์กบุญสมเลนี่นะจางสมนี่แล้วก็สมทุมนะของอีที่นั่นเต็งอีหัดนั่นเต็งเปียกได้จีเต็มไอ้เกล็ดซ้ำสมกัวสมกัวเลนินาของอากิเกลเตเป็นอีลุงซิมตักปิโตปัสยันพัดนะไอเกลกิสเรนเดอร์เขียนนะเตเป็น a substance ก็จะมั้งไอเลยว่าองกิลาเขียนเทนดีเป็นนะองa form ที่นี่องกิลาเขียนเทนดีตัวนะ music บังไอเกล music วายองเกนตัวจอลตะเลงtempo มั้ง beat มั้งตัวเตเป็นอากิลานะเห็นนะก็เทียมั้ง Bible หอยตะกายยองสุดเจียงนะ worship เป็นนี่ดังอ่ะ chronicle หุ่นไล่ worship leader นอมตายจ้ะ worship leader นอมเต้นอามาหุ่นไล่บาง congregation in ล้านนะสโลตัวซ้ำจะเลยสมทุนแล้วกุกหน้าของหอยตะกายเอียดเลยhis love endures forever จะกิดองตัวด่านเดียวว่า a worship leader เต้นล้าเขียนขัดนะสอนอามีปีเดดอนดีของใน congregation singing นะอมโลมั้ง chronicle ตันของอ่ะตัวบางครั้งให้แต่งของเขียนตัวมันจะเลยที่แต่งเป็น Bible ละอมเจียได้แล้วก็a substance อี compromise ที่เฮ็ดโลเขียนขัดออกมาอีกจ้ะลุงซิมตักตัวให้ definition ที่แต่ง Bible จังก็มีนะ definition ขัดกันนะบอลเจนะ worship มา worship is giving our all in response to who he is and what he has done ที่นั่นนะกันนะ define นะมั่งกันอีที่ตัวพอเป็นจ้ะ substance จะเขียนที่วอลแล้วไอ้ยังองค์กิลัดเขียนนะ a form จ้ะตัวมั้งเหตุเห็นแต่นั่นดีนะ first centuryอามาบางที music นั่นในเราดินักกาลตายอยู่จุดหนุ่งจุยเตว่าหางmusic ก็บางเกณฑ์ฮักดีอาจจะเจอเงินนะตัวอีลาโพลนั่นเดี๋ยวเตบังลูดสุกอาจจะ 15th century ตันนะ Martin Luther หุ่นตันนะองค์กิจังสุกเตบังตัวบางทีเดียวที่นะว้าจะอะไรของchanting ของมั่ง Gregorian chanting ของว่าแต่ของน่าจังสุกุนจินว่าแต่เป็นดิกโลจะa substance กี่เข่งแล้วว่าหิลายa form เป็นจังกี่เข่งสุกไปจ้ะin ตัว Martin Luther หุ่นปัน Reformation หุ่นเดียวปันตัว and him อีสิเตยังไงนั่นมาตู้จังเบียกินาอิสักเตองลูดสุกไอ้ละ 1950s กิมหลักจะไหมเนี่ยตัว contemporary อีสิเตมลูดสุกไอ้จ้ะว่าแต่เป็น a form เห็นจิน a form จงกี่เข่งสุกเห็นจินตัวไรตะกายอีเดเมดเป็นกีตาร์แต่ของบางส่วนนี้ดังจังงมนอนลอยไหมเตเรียบเงี้ยนะสดิโมไอเกเลjazz เงี้ยนะ worship ดิโมเทขังไอ้ยัง a substance เป็นจุกี่เข่งเทโลมตัวเจ้าอีบวยปีเป็น a substance ฮิโลจริง a form ไอ้จุอีบวยปิวสับตัวเขียนขัดอินเนียลเตเป็น a worship ฮิโลจริงอี expression เขียนขัดตัวไอ้จุมว่าบางอีไทยเสียมเลยหังจุอีกีบางทีได้ทุกิมโลในเตียวทุเรียนปีนให้โลจริงอันเนี้ยจิกเปลี่ยนให้จะสิมสิดานของนะองเกนสักนิดกี่เป่าไว้มีเฮียยมนะคะอันว่ามาสตูดิโอค่ะเฮียทาร์ดเวฟค่ะไอ้โนโลยาฮิจิกันนะจ๊ะค่ะมั่วเฮียขบังจีบังห้องเปียงค่ะเฮียจีนันเกนที่เดียมโอ้
oi pen chu ministry hiam mo ke ministry sep na pen IGL ki cha India Gospel League tulaya cricket khong football khong ngom le a league dan khatin ngom le a he pen chu ki patna chu sot pe ta ma ina ko hia e taga kep na taga ECDM children home chi mai ni zoi na ka ne wa pen sponsor lamte na e le yang kidim di bang song ong lungul piwa ma usidana e hia generate bang hiam fan bang hem i generate theile china hi te pen naw pang te de ki jang to zel china na ma ong pa ya hia a third wave to ki sai amin kong gen zwal diam mo I covid ongom le covid third wave pe sakwai simina oma a ki swan la hoi ma ong banga ai hangina ka founder ka president pa na ana phwa na hi le to India a mission movement pen a wave thum na hi ta hi chidan hai cho man cho mission movement pen ma a khat na pen a hi le missionary ma sate William Carey William Pettigrew here ai kele atom tom e lamang pai te khong pen first wave a chiama second wave pen hi le established church to e lam ka thei dina EBCA tom te Baptist Presbyterian te hoi taka mainline church movement pen second wave da na ko yama to third wave a hi le chu indigenous church movement to church sab to am neu khen khatte gen ten di mei te laka a missionary va pai mai hinon lowa a mei te pastor te support amaule a pasian thona ki geno amaule local expression khen khatte to pen aman third wave a chi pen ma mission movement pen athum na om hi ta hi wa chi bang pasian na sem di chi dia a sound hi a studio jong a hwalam to ki tuak deu dia a wave khong bang jong sound wave dan khong ngai sut khomai cha ong phwa a kilom ta ka ong phwa le a covid hangina a kilom lo sim khat ong kha lai zanga ma covid third wave bang ong ti gen le ma I hei kha mi au tu ti nong khum the mai ala hei muna bang aret khong bang chin na paisa ko le aret chu tu lai ta ka chu a minimal thei to pina a ke paisa ka mo au tu ti nong khum thei chi di mai ka chi nop na min a purpose den ai gen te khong thei event ma wa te khong ngai sun ko ma ke bang chu mi hong pai changa ka om kanom hak lem changa project a ki padak changa thum na nei sak char mai ma chinan ke ma aret I chet dan non gen diam tu le tu a chu solo te 2500 hi mai tom pet ma ai hang a quality chu a hoi thei to pa ki de ya ma wa china a musician jong ni danga I za tang ma I pu go hau te pu ti zilan te dana mi khat chawin studio khat capture mai hilawa a musician bang ni china khana chial khoma ma hile a music variety bang ngom di chana a music quality jong hoi thei top a ki de ya ma wa chila ma chu kala ke swan lai tak chu eve in a ret chu ki bang lo di la pol khong hileng tam chu deu di chi khong ma I banga chia le I hei studio khong na lamka kha apai thau hin na mu he lamka musician min thang ma sia thang pi na chu again na ni dang deu ita lamka ka na la ki khum khian na hopi dang om ken te chi je nin chin awa chi ma hi phial dia ma pasian he pina to hi lak chat banga chu ki hum zo lo mi bang ki ngak sak mai mo ku chi khopa sep di om chui ve amun dang chu kana visit tam lo manina va khum jiang na chau khonga hi mana ma minang te chu va ki ka va study ke ya ma hilak chata bang chu pasian he pina to project bang chu ki sem seng lo phia le ve lo ching ma chi na hi pa ma pasian ongam pi ma tuna praise and worship lama lut non le ma atop na lama pai ta dinga praise and worship to kisai mabana kalsuan to uzel na som dan mo kan non gen dem ke atim dan na ka om ke ya mo atim form chata ministry dana va bol de pen a calling jong om chat lo abanga wang ina to hia ka ministry IGL ka chi bang tua hia naw pang som le kwa som ni chong hi pa di som le kwam te to sunday tengina kana ki sak khol lai ta ko hi thum na sa takina kanewa azo che worship jong na sa takina ana a thupi thei to pina kana ki prepare wa sound system bang jong a hoi ma ka project lai ta ku thum hi mai ina ka thum lai ta ko hi ma ka tup wa hi le hi mun pen ni rang changa worship center danong swadi mi alungul tulai takin chu a mun da ki khop nam lo mai na sunday na ka ki khom ma u chi lo wa chu derai chi banga ki khop nam mun dang ngom le chu hia a timing chu saturday afternoon mo hiam khatina ki khelina adang tak
dena ka chi khopil lamang pai ki chia ka chi adang tak teng teng pai khop theina di hall bang jong na sa deu tua even dana yong bol changa khat ve ki mo khom zolin pai ki pen nuam me ai ke le nuam ke ya chia be mo ken chen mo tua chu a regular sima amia tamia tom hia thu to mi tale a regular sima pasian na sa taka phat khop na di pen tu lai taka hi ministry noi ka plan lai ta ko hiam ma ki khop na cho ki pan to keu keu ta a hol khong bang jong a hoi zo deu sound system hoi zo deu worship lama long lu teng teng ong pai khop di mai kal teng kim khom leng ho de gen te ka plan dana Saturday afternoon bang hin le khalama ki recharge dan ngai chun mong leng bi pia kin ayong ki khop tak changa nom tak bia ken ki khom chat thei dia ma abang ka plan khat na ya ani na chu de na I chit banga kho honong hoi di lamen ni na worship conference chu ka thum lai ta koi we mun dang lom te khong hi cha sap khopa athupi lo le lo he kel zong impact a omma ma dia mo worship lama I khan to di dei lo ma hi manina wa bang zong ngai su nam u chi kom kala chu de nai chi banga ong chial khong om le chu hun ong ai kel I calendar to ong ki adjust thei thole ma wa chiran khong hi mai in te tu lai ta ka plan dan chu ma ano mai houlimna atom na pending ina he praise and worship to kisaya mo panganang entity thei ding banga nagen khia ku bana toi ho yem no bana gen bi u dom lai bang non gen thei jam gen nop chu atama ke thu ka gen changa da kal khat mang tom sa te ka ya mo ai ha gen na chitan ong na en te tunga za ta na kong pe thak thaka worship to ki sai chata chu Moses principle akichi khat phok leng hoi ka sakhat mosin pasian le mite ma ya ading mai na pasian mai ading gige ama worship leader te kyang kongen nop chu mipi maya kisa khol mo ka wa pai chi te ai thei ke ya dena abulam kongen ma banga worship ichi pen thugen sanga jong ke ngai su na hak salama geleng hak sa zo thamai chu ki prepare khol lo pia khala ma ki prepare lo pia vading top chi bang chu ngama muai lo hin chen wa hanga pasian mai ding te ya pasian mai ding te hit zo chianga mi pi mai ding pat mo khat na hi mi pi te jong wa chi bang ina kong ngien nom tho thowa a hang de nai chi ma banga mi pi te akal sunga khat ve jong na worship lo khwai time na nei lo pasian to na ki khol khom lo Sunday morning worship leader te ha pan mai ngai mo hu chi ala ong ning zama layu ka ngai su changa worship leader te jong ki le happy ke chu a weekends te apasian la bema ma lo ya jing sang khat da kalanga tui taka worship leader in khatin ong pi di chu hak saluai chu mi ngai su na mo pasian ong ngom pia ong nom zobo na hi ven mi pi te jong ai thei pasian to weekdays sunga pasian na phat din na bia di khwai time te ai kel pasian to ki hol khop na na nei leng wa pen Sunday jing sang yong pai khop chan koi khom leng na thupi na lom in cha chi ke chu wa pen mang ka gen ma tel ka khata hian ma personal worship pen I focus na sa jok diu azo cha tuai lai te din kongen nop chu nop sak na lungnop na jong nge ni hiya lamka depression chi khong bang a trend da ni na ong thang je zen phiala mo I'm depressed chi khong bang ngai sang na changkang sak na da chiam ni na kongen khazela depression bang thang ma pen atang pia hoi dewa ke thei khang na te lom te ngong gen u pen in kwan hoi lo to za phial na ki zo mai chu depression nei te in kwan hoi lo pana hi tang pi mo wa chi banga hi banga ei tungong piang te bang ma I thei zo lo hanga ai kile ei tungong piang te I control thei lo hanga en in a respond dinan ki control thei ei chu wa pen ke ngai su na pasian na bia le hang ilung sim la ong siang I ngai su na I mind le I emotion pen akizap na worship hi chi hi lial ke chu ken mi khen khat pen a mind no sharp ma emotion lama bang zero phialo mo mi khen khat la emotional lu je na mind lamu bang mai lo worship yong nei tak changa pasian in ilung sim lai kha pen I vek ang go min jin wholesome ma sa ke chu worship nei na wa pen den lama nong dot lo kha de klau ka chi pen nop sak na tak I chi pen a fake a counterfeit te lo atak pen pasian sunga min jin ke adia worship tung to na pasian in ong jang sa kai chu personal worship nei gari hek koma hitui luang nom so lo ma hitui luang ai cha gari hek theino lo ge khol phot mai chi khong hunom ma wo chi khopa pasian to ki khol khop nuwa ma hi toy lai te ke jong chi nom kai chu wa dia worship yong nei tak changa wa tan level tung zo di na mi pi te bang ki sa khol na pasian I bia khop te hunu na
โดมเฮ็ดเกนี่สิดานเกเว pe ma kipa tunia Heutupa James Lalpu to i houlimna heting hun sakdinga praise and worship to kisaya ahon gen te ithia wana igam sunga hiaibang e poimo na lian tak om ahihdante ithei cheta wana khangno tien leng idang tak pi ma hi chi kha i achianga waijagina mabana leng honglam jang to zelu ide sang na sang pen i kha komin tunia i program u heting hun sakdi ki pa ke ki pa ke